Pangit di paramensim di pakodor, dan don sa kumbalay sa punyo tali, isngi kibangan habannya, yaw yusnam ar hajar ar pogriw. Pakunta dajing kali nagkamenta jong ajong ki, kalom, kum ukrasan kum protestan, kum nongin embat kum nongin yaw, yakin ikisngi kibarang sa jong uniusnam ubatumay. Namar yan aban im, kalom ukris, bat banyak kalom kacimatoy.